Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un dessert au spéculoos en 20 minutes. J'espère que cette recette vous plaira. الزول في الاول مرحبا يسون على شاني وعسلامة نون إيوذي قلان مرحبا يسون إيوذ ديالنا ذي جديدنا كيدني غاسا قد نخدم ديسير سلقاطو يكاكني سواليمث سبيكولوس ساتي تسوجدم في 20 دقائق. On va passer à la préparation. Restez avec moi. نعدي أتواليمث أمشي كاد نخدم لو ديسير هاكي قيم بيدي وتروح مثلا باعث. Là, j'ai commencé par mixer un paquet de gâteaux de spéculoos. داكينا غادير هذا الصداع un paquet de gâteaux يجيني en spéculoos. غادي تصدع كني تواليمث ذا غروبو. Je rajoute 30 g de beurre fondu, إذا قسرنو 30 g بودين أرد سفسيمث إذا قترويمث كلش. Voilà, je mélange le tout. Je mélange bien et je mets ça dans les ramequins. Et ensuite, les ramequins, les virines. Ensuite, je tasse le tout. داك تفهم ثلاثة ونجاو تتسدمت مليحة في لابودغني الكاطو هاكني تواليمث باش تسعو هاكني اون كوش لو كاطو. هاثايا كي تبدي تبيني دي لا كاميرا. Une fois que c'est fait, je prépare la crème au spéculoos. داكي من قاعد الكاطوني داخل لي غامكان انا عاد نخدم لا كريم كيني يومي قارون لا كريم او سبيكولوس. J'ai 40 centilitres de crème liquide à 30% de matière grasse bien froide, plus 500 g de mascarpone et 40 g de sucre glace, plus la vanille. داكيني سعير 40 centilitres de la crème liquide à 30% de matière grasse. أسرنو 500 غرام لا ماسكاربون. أسرنو 40 غرام سكر غلاس أكد لا فانيل هي ذرويع كلش. إلاق لا ماسكاربون نكون تاكد لا كريم ليكيد إلا قاتي تقسمت كفريجيديراتي اللي تصمت باش كنتي دالي مولا شود تسالارة. Je passe au montage. Là, j'enlève la crème avant que je rajoute la pâte à spéculoos. Voilà, juste pour la décoration, il faut qu'elle soit blanche. Pour la décoration, je طوح la crème. كتشبحنت وقبل سرغ la pâte au spéculoos. Et le reste de la crème, je rajoute une bonne cuillère à soupe de pâte à spéculoos. Le reste de la crème, c'est la pâte au spéculoos. Je mélange à nouveau. Je mets ça dans des ramequins. دقات تفهمت لا كريم نكون تتسرمثي لي غامكان اللي تخممت الكاطو
بدنا مزوارو. Ensuite, je vais fondre de la pâte à spéculoos que je laisse bien refroidir et je verse ça au-dessus de la crème. La pâte au spéculoos et ensuite أتشجع تسمير مي صمضت تسميرة سفلى la crème نير إلا قاتي لي تصمط ما لا بات نين كنت au spéculoos حمام تيدا تسمير سفلى la crème نير أتصوب alors إلا قات جمت la crème كنت ألم صمضت ذوم كاس تسميرمت et ensuite تنترمت كي 5 دقايق قارو فريجيدير ذوم كاس تنخدم la décoration. Je place mes ramequins au réfrigérateur pendant 5 minutes pour figer. On va passer à la décoration. Voilà la décoration, je fais juste de la crème ou la crème chantilly, c'est comme vous voulez. Et je rajoute des gâteaux au spéculoos. La décoration, la crème la chantilly soufflée. Et ensuite, la décoration, c'est gâteau un spéculoos. La décoration, voilà, le dessert ديتفرن ذا زيدان لا نوذو كحملنا راه ثملالين الوغ الديسير غيني ويسعر ثملالين. فوالا ام التيراميسو مي وكي ويسعر ثملالين داخل. هذا لو ريزولتا كني تواليمت هاتي تسرسمت ينفقاون وتستحيم ثارا. Voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. ما تعجبوني de la vidéo كي ويستو ثرا le like, le partage. ما نكينوني ديني غاديكون ذي لهنا تلويث la vidéo نظام ما يبغاو حنين ثان ميرث. Je vous laisse regarder la suite. داك كنت جا غتوليمت la suite la vidéo.